Fi sy'n dod ar entertainment to the group chat. Pan dwi'n mynd ar y deg ar y rhywun, maen nhw fel, okay, ar un llaw mae hwn yn mynd i bod yn trychnebus. Ond ar y llaw arall, entertaining. Fi yw Mel Owen. Fi'n 29, comedi wraig, cyflwynydd, awdur, fi basically yn boss bitch. A nawr dwi'n edrych am yr un. Chi'n nabod unrhyw dynion. Dwi wedi cael digon o chwarae gemau. Mae hanes deitio fi yn darllen bach fath o horror film, swn i'n dweud. Does dim yr iechyd meddwl da fi am situationship arall. Dyma pan fi ma. Rhaid bod yna bechgyn eraill o safon yng Ngweddill Cymru. Os da chi'n ennill, de? Mel, sycian yna chi o. Byddai'n mynd o amgylch wlad i gwrdd â wing-women arbennig sydd wedi addo helpu fi ffeindio'r ffitties lleol. Unrhyw ffitties yn Pontypridd! Can we have your number? So mae'r boes ma'n barod. Mae skills siglo ti de? We don't kind of lick your big ladies. Jackie down. Rhodri, Carrie, Melon. Come on, don't be shy. Come on down. Weird question. Ti'n sengl? Felly, ffitties Cymru, gobeithio bod chi'n barod. Dwi ar y ffordd. Fi yma ym Mhontypridd. Nawr, dwi ddim yn bell o Gaerdydd, ond rhaid bod bechgyn y cymoedd yn well na bechgyn y ddinas, a dwi'n mynd i ffeindio mas. Dwi'n really hoffi mynd allan y comfort zone fi, ond ar y llaw arall, dwi bach yn control freak. Dyna pam dwi'n gwneud job lle mae just fi sy'n gwneud e. I feel like guys, they ask you out. They're like, where do you want to go? How do you want to go there? I want you to make a fucking plan. That's all I want, okay? If somebody kidnapped me now, I'd just be grateful for the rest. Right? He's thought of a mode of transport, back of the van, brilliant. He's thought of a destination. It is a shame it's a ditch off the side of the M4, but he's thought of something. So mae hwn bach yn weird I fi. Mae ddim fi sy'n gwneud y dewisiadau, dim fi sy'n actually mynd I fod yn trefnu beth sy'n digwydd, a mae hwnna sy'n really weird. Ond gobeithio bod wing-woman fi fan ma rywle. Mae'n bod yn bred pont I gael, felly mae'n gwybod lle I ffeindio'r ffitties, ond fi just angen ffeindio hi'n gynta. Hello, Mel. Ti'n o rei? Ti'n okay? Siwmai, neu nawr ni am Ponty? Yeah. All right, bet. All right, bet. There you got it. Okay, I've got it. I've got it. Fi wedi cael y crown bod yma. Fi angen help ti. I'm here to help. What's the sitch? Fel, beth yw'r boes yma fel? Fi di byw ma fy holl fywyd. Yeah. A sa'i di really date o'r boys yn Pontypridd. Ma' na ffitties. Yeah. Ond mae'r mwyafrif yn fuckboys. They do sound fun, though. Oh, they are a lot. Yw'r boes yn edrych fel hwn? We've set the standard We have, fan hyn, yeah. os fi'n fod yn honest. So mae hyn yn Evan James a James James. The boys, the lads, the nath lads. ysgrifennu Dyma Hen nhw. Lan Fy Nhadau. Yeah. Ma' na rai bechgyn, they'd get off on Hen Lan Fy Nhadau. They do it in the background. They would do it to the rhythm. They would. And I respect it. A am fi, ti'n bod be? Gwlad Garol. Any mynd I dre, gweld be? Pwy sy'n biti? Corni off I ffeindio'r ffitties. Come on. Ah! OK, fi'n teimlo'n fired up I gyd ar ôl cael bach o inspo o'r teulu James. Gobeithio na I bwmpio mewn I ffitties talentog heddi. Siwmai. Hey, Siwmai. Ni di bod round Ponty and gofyn, where's the best place to go to find fit guys? And everyone has said, Zuko's. They've said this. Where's that on the truth scale? Far from the truth. Oh, no! Eidalwr a Cymro, sign me up. Are you single? Married, sorry. He's a married Yeah. man. Thank you very much, diolch yn Oh, fawr. Paul. Wrth gwrs, mae rhai gorau o hyd yn briod yn dydyn. Ond dwi wedi clywed bod y Lido yn denu crowd. Gobeithio bydd na ffitties galore na heddi. Fi just ddim eisiau gweld unrhyw budgie smugglers. Be am draw fan'na? Is that boy fully dressed? Yeah, Wel, mae'n... di'n fully... Mae'n gadael popeth i'r imagination. Yeah. Tease. Dim petio yn y pwll, safon o gyda fi. Os ydych chi ddim yn nofio, mae amser i chi ddechrau. Chi yn gwneud lot o nofio fan hyn. You having a good swim? Bit cold. Do you think this is the type of place that we could find a fit boy for my friend here? It tends to be more dominated by females. It's giving that, isn't it? Yeah. Have a Thank you nice very time. much. OK, o'n i'n disgwyl fysa na mwy ar y farchnad. Pun fully intended. Na ni. I'm trying to find some good-looking guys. Do you know where I'd find them? I've got mine. I'm his third wife. Baller. Reit, amser mynd I un o lefydd mwyaf iconig sy'n Cymraeg Ponty. Lle arall na Clwb y Bont.
Heblaw am cwmni presennol, ych chi'n nabod unrhyw dynion. Mae cwpl o bobl yn ein côr ni. A maen nhw yn desperate. Bod y gyd yn ffarnol a hen. Hei, dim standard da fi, paid o becso. O'r diwedd, bach o riz, ond ma' nhw bach yn hen, hyd yn oed I fi. Amser I fi rhoi siale ar y trywydd cywir. Corny off on a little tour. Yeah, Tour of Ponty. I think you've just gone to Merthyr. Okay, fi fi'n licio gadael y dre. I was like, I didn't want to say anything, but I've had enough. Let me get my maps up. I'm so sorry, we've No, fully it's fine. left the county. O'n i'n gwybod bod hwnna'n proper in the valleys. Mae lot o bobl yn meddwl bod valleys just in like the Rhondda. We are the valleys. Yeah. Ponty's valleys. Yeah. Ponty matters. Yeah, 100%. Ti'n hoffi like tradesy men, yeah? Yeah. You like a manly hand, like It's done it's something. been somewhere, do you know what I It's mean? been somewhere, preferably not with another girl. Fi eisiau bachgen who, you know, gets a bit dirty. Yeah. Ond pan mae'n dod i'r tîm, mae fe'n golchi dwylo fe. I don't think that's much to ask. Yeah, cyn ti'n cyffwrdd fi, disinfect those hands. Diolch, exactly. Ni di cael ein fel brainwasho I meddwl Yeah. bod y bare minimum yn gofyn am lot. Yeah, exactly. Like, what the fuck? Nah, exactly. It's just so, like, mean. Na, mae hynny'n judgment-free zone. Okay, cool, safe space. Yeah. Unwaith. O'n I, you know, doing the biz. Yeah, doing gyda the biz, bachgen, getting down a to it. It was good, it was hot. He called me mummy. Oh my god. Oh my god! Pull over! Do you know what I mean? Oh, the one between us. He called me mummy, and I was like, Pa acen oedd gyda fe? Cos can you imagine a Welsh boy, mammy? yeah. This is what I'm saying. This is Oedd what e I'm fel saying. na? Oedd e boi Aberystwyth, yeah. Syth ar ôl, he started talking about his mum. Unfinished. Oh my god. Well, as was he. Yeah. Ex fi gyda merched, yw rhaid sy'n mynd ar ôl bechgyn mewn perthynas. Mae'r merched na wastad yn merched sy'n dweud, I'm a girl's girl. You're not a girl's You're girl. not though. You're not. You're taking my man. Yeah, fi'n meddwl bod hwnna'n horrible. Be am oedran? 26 yw'r minimum. Okay. Achos fi'n 29. Ti yn, ie. Tymod fel, mae bechgyn iau, maen nhw'n cute, but like, what are they gonna bring me? Bechgyn hyn, falle 40? Bit of a, like, silver fox to be. Exactly, a well-dressed silver fox, edrych ar ôl ei hunan. Yeah. Mae fe gyda gyrfa fe. Yeah. He's got a fat bank account. Yes. So fi angen bachgen chill, Yeah. dim yn clingy, Dim clingy. got his own game going on. Yeah. Ond hefyd sydd fel yn parchus ac yn hoffi fi. Mae rhestr fi'n ddigon clir. Gobeithio bydd Siale yn gallu gweithio gwirthiau. So lle ni'n mynd? Tipsy A owl? tipsy owl, neu os chi moyn bod yn Cymraeg iawn, a goody who tipsy. A goody who tipsy. Yeah. Lle eitha bougie. Mae'n Yeah. newydd. Oh, okay. Be nhw'n galw fe? Mae'n edrych yn eitha dingy ar y tu fas. Good things come in dingy packages. Don't judge a book by its cover, Mel. Fi'n really edrych mlaen at y date nes yma. Pwy a wyr? Could be Ponty's answer to Michael B. Jordan. Dychmyga. Hi. Helo. Fi Mel. Nes i cyrraedd efo ti? Oh, Jacob dwi. Cocktail am chi. Oh, thank you. Dwi'n ddim cael gormod tips I nawr. No, exactly. Ti'n dod a date ti fan hyn? Lot. Oh, trwy'r amser. Penwythnos tu ôl en, ie. Yeah? Yn yr un tu ôl yna. Oh, okay, I see. Ti'n edrych eitha ifanc. Iwan? Ie, beth yw oedran ti? Dim ond 15. Ai. Na, I can't believe it. Ti wedi bod allan gyda menywod hŷn o'r blaen? Na. Dwi ddim eisiau cer mewn I hwnna heddiw felly, ond... Oh, there's a story. Ydw I wedi gwneud rhywbeth drwg in a past life, achos this is giving bad karma. My karma feels off ar hyn o bryd. So, pwy wyt ti? Dwi'n gwneud tipyn bach o popeth, tipyn bach o landscaping, dwi'n gwneud social media. Beth i ti fel dylanwadwr? That's a yes, so ti'n meddwl, well... Na. Dwi'n gwneud, wel, rwy'n ni mewn Thailand, yn gwneud content am ymladd. Like martial arts? Yeah, dyna fe. Right, not street fights, that kind of thing. No. Oh, okay. Ie, yes I Thailand, rwy'n ni just wedi dechrau pwyn o pawb. Ie, rwy'n gwych. Dwi'n gyrru
two-seater, dwi yn. What do you mean? Pa fath o car sydd ddim yn gyda dau sit? Roadster, ynddi, fel sports car. Oh, sorry, right, okay, yeah. Yeah. Not like a smart car. Dwi ddim yn offi o No. smart cars. Dim am di. Mae'r landscaping ma, fel ti'n gweithio yn y gardd, then. O, ie. Fel digo a raking. Tipyn bach o Lot trimming. raking. Oh. Dwi'n gwneud fel shapes mewn y bushes. Like Edward Scissorhands. Smiley faces, dogs. Dwi'n gwneud little landing strips weithiau. Rwy'n arall. Dwi ddim yn offi gormod o bushy to give it. Well, yeah, you got to keep it down, no Yeah. problem, yeah. Ti'n influencer, be ti fel yn postio? Ti eisiau gweld? Ie, fi eisiau gweld, Ie, ie, fi ddim ie. yn iawn. My name's Jacob, I'm 20 years old and I'm in a committed sexual relationship with my car. Mae fe basically yn blwyddyn meithrin, a nawr mae'n dangos fi TikToks o fe'n silffo'i garau. Be dwi fod i wneud? Ti eisiau gwybod pwy wedi ffilmio hwnna am fi? Pwy? Fyna'n. I think you shouldn't be doing it. That's all I think. Dyna pwy dwi'n byw efo. Oh, ife? Fel Ali G. Byw yn y Nan's house. Fi'n meddwl mae'r date yn mynd yn dda iawn. Mae'r ddau o nhw'n chatterboxes, ond fi jyst yn meddwl bod y bach yn rhy fanc i mewn. So, gawn ni gweld. Beth yw tape ti fel arfer, then? Rwy'n diddorol, rwy'n nice. Yeah. A rwy'n sydd ddim yn gormod o stress. Personality dros everything arall. Oh, okay. Ti angen bod yn attracted i rywun. Ie. Ond dwi wedi cael gormod o bad experiences yn y past, ti'n gwybod? Felly, dwi wedi ffeindio fy tape nawr. Yeah. Dwi yn gyda cariad, ond mae hi ddim yn gwybod, so fydd yn iawn. Beth? I think it's over. Beth? Be ti gyda'i cariad nawr? Ie. Mae'n iawn, dydy e? Oh, no, obviously not. No, na ti ddim. Dwi yn. This is bad. Sorry, man. You're a bad man. Dwi... You're a bad man. Dwi ddim yn gallu dweud unrhyw beth, no. No, exactly. Dwi'n mynd i gadael hwnna. Yeah, I think you should. I think you should. Ie. Fel roedd yn nice i cyrraedd efo ti. Nos da. O. T'mo be? I don't want to hate men. Ond maen nhw'n neud e'n really anodd i ddim weithiau. Oh my God. Mae fe jyst yn gadael mewn bod ei gyda girlfriend. Nath e dangos y TikToks fi achos mae fe'n dylanwadwr. Yn un o'r TikToks, he's fucking the car. Dwi'n edrych ymlaen i dod gatre i weld ti, because it's not happening here. Dim o gwbl Mel bach, ond gall neb dweud bod fi heb trio fy ngorau glas. Ond ar ôl 48 awr, un peth sydd ar ôl i wneud. Let's get down to business. Yeah. Wyt ti'n gallu rhoi sgôr o'r fitties i fi? Fi'n sorry! Fi just hit... Na, okay, mae hwnna'n digon ti. Diolch. Nesa, wyt ti'n Ie. gallu reito'r Riz. Okay, am y Riz, allan o 5. Am y dyn lyflu yn Club y Bont! Oh, gwir! Oedd e mor... This is for him. Yn ola, wyt Ie. ti'n gallu rhoi sgôr i fi o y tebyggoedd o ti'n dod nôl i Pontypridd. Okay, okay. Nawr, mae hwn mynd i surprise o chdi. Okay. Yes! Get in! Ond mae yna un reswm Yeah. i hongen allan gyda ti. Oh, come on now. Well, Yeah. we're friends, if nothing Exactly. else. Fuck the boys. Fuck the Not boys, literally. no. Ond i hongen allan gyda ti. Oh, Gallai dod nôl? diolch. Yeah. Ooh. Cocktail. Oh, 100%. We need it. Unrhyw fitties am Pontypridd? Single. Dros 26 gyda job dda. Dyna gyd dwi'n gofyn. Man with a van. Wyt ti'n sengl? This is worth it.